Dobro večer, poštovani gledalci, pratite preostali meč za ostalo kola prvenstva Srbije između Furđana i Ekrema. Furđan, Ekrem. Koliko je rezultat, molim vas? Idemo. Ekrem servira, Furđan vraća, Ekrem zakucava, Furđan vraća i aut. Idemo. T2 za Ekrema. I kakva serva, dragi gledalci, kakva serva. Šta je ovo, ljudi moji? Ko je ove igrač ovamo? Vidite ovo. Furđa i Saprašnicu. I kakve su to serve nonšalantne. Kako ide ova loptica brzo, ona se prosto ne vidi na telefonu. Jao, dragi gledatelji, kakve su ovo serve.